atina volte tora gale jira Jesus keessa ko unduma naf chalta madadin qabu jalalli kabba ko emma ko unduma situ naf tumure kaetan sifarsai lubbu ke naf latte sitaju gofta ko akkamitani akkamitani sa igadan galafte nabi te gofta ko arsada chadacha viddi me lubbungo ennan si farbade narran no mugange akkam goden ibsa ya gofta mage ennan si farbade narran no mugange akkam goden ibsa ya gofta mage 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 Gofta Jesus ko malion si farse dua ka unge dukana na bibse gatin kafalame jira jalubungo ati jennani adana ga ungo gatin kafalame jira jalubungo ati jennani darbe jira chungo ati jennani adana ga ungo ati jennani darbe jira chungo ati jennani adasi varsungo ati jennani adana ga ungo igadan galafte nabi te gofta ko arsada chadacha viddi me lubbungo ennan si farbade narran no mugange akkam goden ibsa ya gofta mage ennan si farbade narran no mugange akkam goden ibsa ya gofta mage 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 Arsan galata sifata gofta arfidu ayo nduma yumota adunya mara kenni jalbuke gajede holjede simfarsa mujange adunya mara kenni jalbuke gajede holjede simfarsa mujange adunya mara kenni jalbuke gajede holjede simfarsa mujange gajede holjede simfarsa mujange farfade hililje simfarsa mujange gammade burrage simfarsa mujange gajede holjede simfarsa mujange igadan galafte nabi te gofta ko arsada chadacha viddi me lubbungo ennan si farbade narran no mugange akkam goden ibsa ya gofta mage ennan si farbade narran no mugange akkam goden ibsa ya gofta mage 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 akkam goden ibsa ya gofta mage